Papa changu yamaze kuhagera na Senderi International Hit. Muri tayari? Mbera ngo mbere ukekeze stebe mbera ngo stop. Wamaze. Zero kwagi. Reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye byacu tugenda tubagezaho ahangaha kuri Bigezweho TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose, wowe uri mu majyepfo, uri mu majyaruguru, uri burasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba, tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uri muri East Africa yose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Ni by'agaciro kuri wewe wakanze sabo ukaba wariyongereye ku muryango mugari wacu ahangaha kuri Bigezweho TV, ukaba waragiye ku basabu tumaze kugira basaga abasabu ibihumbi 151. muri abagaciro cyane, muri abantu bacu cyane, kandi ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda subscribe ahangaha kuri Bigezweho TV ukande sabu, tugiye dukomeza kubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Ni mu mpera z'umwaka kandi urumva ko tugomba kwifatanya n'abanyarwanda mwese ndetse na buri umwe wese twagiye tubana mutadutengushye, mwagiye mudukurikira kuri platform zacu zose zigiye zitandukanye, yaba TikTok, yaba Instagram, yaba ndetse na page zacu zose tugiye dufite za Bigezweho TV. muri abagaciro cyane. Rero uyu munsi wa none tukaba turi mu ntara y'amajyaruguru kwaho bita kwa Sina Gerard kuri Atroprise Udwibutsi, niho twagiye gusoreza umwaka. Twagiye kwifatanya n'abaturage bari ahangaha mu karere ka Rulindo, ngire ngo murahazi kuri Atroprise Udwibutso kwa Sina Gerard. Murabizi ko umuntu uwo ari we wese umanuka cyangwa se werekeza ahangaha mu ntara y'amajyaruguru, ndabizi ko nta modoka igiva mu mujyi wa Kigali cyangwa se nta modoka igiva Igisenyi ngwize ibe yarenga ahangaha mu karere ka Rulindo kuri Atroprise Udwibutso, ngire ngo murahazi kwa Nyiranga. Ndagira ngo rero tuze kwifatanya n'abantu binahangaha, tuze kumenya ngo ese abantu binaha byagenze gute, uyu mwaka wabagendekeye gute, ese babanye gute n'ubuyobozi, babanye gute nk'abaturage, tuze kwifatanya nabo, tuze kumenya ese bimeze bite. Ariko nanone mbabwire ko impamvu twaje ahangaha kwa Sina Gerard nuko abantu batuwe babimenyereye binahangaha. Ni Sina Gerard agira igikorwa kijya kiba ku itariki 31 kikanabambutsa kikabagwisha ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ku mwaka w'ibihumbi 2026. Ubu ngubu rero tukaba turi ahangaha tugiye kuganira n'abaturage, tugiye kubana n'abaturage kuko Sina Gerard ahangaha aba yarateguye ibirori. Ngire ngo murimo murareba ko yaba urubyiruko, yaba abasaza, yaba abamama, abapapa, bose bateraniye ahangaha kuri Atroprise Udwibutso kwa Sina Gerard, kuko niho mukanya sasa iyo zigeze baba bagomba kuva ahangaha ku kibuga cyo kwa Sina Gerard bakaza kujya aho ikipe y'umupira ya Sina Gerard ikinira, niho barasira
ama fireworks. Rero turagira ngo tuze kubana, tuze kumenya abaturage bimeze bite, bese umwaka bagendeye imbere ya kamera yari Emi Kabaka, dutuwe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye hanga, naho inyuma ya kamera yari Elia. Reka tuze kubabera tubamenyere uko bihagaze. Everybody knows we're my chingo. Only tango ni 344. Tukawa mkali kwenye kijitaraji. Follow lava to me 80. Nilita fungo kwa ni maiti. Kubichaba wele manini gomosa. Jimana ni kwende. Ino sumu juma ya kuzije kuta. Wale kona harimo kuta. Ya bosi nyanyo kata. Natoka jena mtoka. Mwana nyoni kufileso. Ukaya pino na uvene kocha. Zilfana ni roja. Asante kubanziba, asante kubafana banje, umuryango banje. Asante, 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 asante. Imana yanyirije amahwere babikoze tubikoze oya mukibukane duhuje reka nivugira haleluya. Imana yanyirije amahwere amazire mu gambata
Yemereye marusha Rwanda twabikunze kibuga tukunze reka nikugira haleluya Imana yagirije amababere waje ngeni kuona ndekwa asante sana maibaya umuziki ukomeza cyane umwaka wa 2025 wabagendekeye ubu nigaruke nakira n'abahanzi sibyo kugira ngo twese tubashe kwiyumvamo ko ibyicaro turimo ari byo byacu sibyo bigatsabe beach adushyiriyeho indirimbo tugiye kubanza kumva indirimbo yanjye ntagira ugenda adahashye ntagira ugenda acikanwe n'iyi live ukanya nakira abantu bagera muri 5 hano kugira ngo batubwire uko umwaka wabagendekeye nabwo biraba birimo gutambuka live kuri BTN TV sibyo ubwo urubyiruko rw'abakorera bushake babifashemo badushakira abantu Yo.